الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني غني الشريك والوزير والمقدس غني الضد والندي والشبيه والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير وداعي إلى الله بإذنه وسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de aytıyor: Ey müminler, namazlarını vaktinde okuyunuz, zekatlarınızı biriniz hem Resul'e boysununuz. Şayet Allah'tan rahmet itilersiz. Allah subhanahu teala Kur'an'da köp orunda "Vaqimus salat ve atuz zekat" deyip, yani namazlarınızı okuyunuz, zekatlarınızı biriniz deyip bizni kisete, bizge farz gamel bulun yüklü anlata. Namazını şık bizge farz mecburi, zekatını da şulay farz itip yüklengenliğin Kur'an-ı Kerim'de bizge jitkire. İslam biş bağanadan tura zekat şunun dörtüncüsü, hem elbette en jingili imanı bar kişiye. Ama bugün günde uzun Müslüman deyip sonasalarda küpler dünyaya bulgan mehabbetleri, Allah Teala'ya bulgan mehabbetlerinden güçlü bulu sebepli zekatga ihtibar vermiler, zekat mallarını çıkarmıyorlar, soranlanalar. Bugün Tataristan'da 1500 tiresi meşit var. Şunun yartısından kübesidir, cuma namazlarda okulmuyor hazır. Elekege kart babaylar ölübette, yaşları dünya kuva, hem indi niler yaşlar elbik gelirge aşıkmıyorlar. Hem indi şu işlemeğinin sebebi de ol şu zekatının hem başka sadakalarının birilmeği sebepli bulup dura. Hem indi tişince birilmeği, tişli orunga jilmeği, taratılmeği. Hem indi eğer de sadakalar tişince birince bu problem bulmasıydı. Bugünkü günde avulga imam kirek diler. İmam kirek koşan kişi ular şundağına kirekliği biline. Başka vakitte imam kirek değil. Ona zarpatı biremiz, ona turun biremiz debeytü işi yok. Hem indi dünya için çıkarılgan şıgım bilen elbette dinimiz için çıkarılgan şıgım hiç kine de bir tügül. Hatta dini yılalar içinde çıkarılatırgan debeytегенде dünyavi yılalar bilen bir tügül. İsim kurşunu alasın mı, nikahını alasın mı? Bütün üstüde korasak, şoğuşsuz, ırgısız derecede tigiz tügül. Hem indi Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de ayta: "İnnemel hayatud dunya lagîbu ve lehvu ve in tu'minu ve tettekû yu'tikum ucûrakum ve la yes'elkum emvâlekum yes'elkumuhâ feyuhfikum tebâhalû ve yuhric adgânekum entum hâulâi tutgavûne litunfikû fî sebîlillâhi feminkum men yebkhal وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Allah subhanahu teala dünya tirikliği fakat oyuncak hem aldavçadır. İyi kişiler eğer iman getirip Allah diyen işlerden tıyırı bilen hem ul kurkan işlerini işlev bilen ona takvalık kılsanız bu işlerinizin ecrini Allah üzerinizge verir, ama mallarınızı soramaz. Eğer sizden malınızı sorasa, hatta sorap sizni aptıratsa, soranlanır idiniz. Hem şu soranlığı sizin İslam dinine düşman ikenliğinizi foş iter idi. Hem indi bu ayetin tercümesini tağır okubaytam. Şu soranlığı sizin İslam dinine düşman ikenliğinizi foş iter idi. İyi siz Kur'an vaazlarını iştüşü kişiler. Sizlerden koy birileri soranlık kılır. Tişi sadakalarını bilmez. Eğer bir soranlık kılsa, soranlık kılığının zararı üznedir. Yani Allah nimetlerinden mahrum buluğa sebeptir. Bit Allah bay, sizin sadakalarınıza muhtaç değil. Ama siz yorulursunuz, dünyada da hem ahirette de Allah'ın nimetlerine muhtaçsınız. Eğer de siz Allah'a itaat etmeden baş tartsanız, sizin uğrunuzga başka zatlarını getirir ki, onlar sizden hayırlı bulurlar. Sizin kibik imandan, itaatten hem izgi amellerden baş tartışı bulmazlar. Hem Allah subhanahu teala bizge anlata ki seter şu ayetlerde soranlıklı nersege getirgenin
hem indi ko'rib turamiz, xalq bita, millat bita deb gapiramiz. Ani ishini ekanligini endi mana shu oyatlardan qarab bilirga bo'la turgandir. Dünya o'zining butun lazzati, mollari bilan, boyligi bilan Alloh taolaniki. Hem indi Alloh taola odam bolasına mal bira. Mal bira. Ul biz ishlagandan, biz tirishgandan tugul. Bütünümüzde kimdi iki kishi birga tegiz tirishgan mumkin, birisining negadir ishi bora, birisiniki bormay. Alloh taola birisine bira, birisine bermay. Ama qulga kirgan molga Alloh taola shart ettirib qo'ya, bizga shariatda anglata, onun bir ulushi zakat. Zakat ul bizning ulush tugul. Shuni biz anglayıq. Bizning qo'limizga kirgan molning bir ulushi bizniki tugul, ul zakat. Hem indi zakat malların birürlerine qarab, kişinin İslam dinine qaraşı biline. Hem indi buna alda aytib ketilgençe, men iki qavat okup ko'rsatdim. Eğer zakatın bireyken, ol Müslüman hem İslam dini için tırışışı. Eğer zakatın birmeyken, ol İslam dininin düşmanı. Çünkü ol İslam dini taralığa karşı kile özünün ölçün çıkarmay, üstüne yükletilgen burasın ütemmeyi İslam'da. Hem indi Allah subhanahu teala zakatının ehemmiyetini anlatıp buna kalmay, zakat birüşlerine zor ecirler vaat edip Kur'an-ı Kerim'de ayta: "Vel muqiminas salah vel mu'tunaz zakat vel mu'minun billahi vel yevmil ahir ulaika senu'tihim ecran gazima." Onlar namazlarını üterler, zakat sadakalarını verirler. Allah Teala'ga hem ahiret gününe ışanırlar. Ana şularga tizden olu ecrini cennetini beribez. Hem indi aytgancha bugun kunda ko'plar zakatni bilmay, ahamiyatini anglamay, hem indi anglarga da tilamilar. Çünkü dünya baskan, ul çıgatırgan mal ittirip qaraylar. Ul nega zakat ul kişinin soranlanıp eyde me indi sina diptigi sıkri bergen oqsas tugul ul. Zakat ul Allah Teala tarafından qo'yilgan, bo'lib qo'yilgan ulush, ul senin ulushing tugul. Eğerden hesap malın siteyken bu akşa sıradan ayırıp gerek, ol senin ulushun tugul. Eğer de ol ulushga kiresinken sen indi muhtaçlar ulushuna kiresin bula. Hem zakat birme sebepli aytganimcha mana shu muhtaçlar ulushuna kire, hem kişi zolim bula. Naluklar bilen de zakatni bu tarafa kerak tugul. Atu qaybirlarga mürajaat etsen yetakchilarga biz naluk to'laymiz deb, hatta vadi kishida. Naluk ul bizning xalqqa zakatlarimizni, tiyishli sadaqalarini bermagan için belgilangan bir jazodir. Onun için bizga hech kine ecir savab bo'lmayacak. Allah Teala ayta: "Ya adam balası, o'zim bergan mol dunyodan zakat to'lab farzimni o'tamasan, fakir hem miskinlar haqqini bermay tursan, bil mecbur etip mal dünyangni tortib oluvchi zolimlarni jibaraman. Ular qo'lina kirgan moling uchun sen hech qo'ysan, hech nindi savab ola olmassan." Hem indi zakat beruvda, din yolunda yordam etu, din ismidan turli sadaqalar beruvda, sarınlanu şulay dinsizlerge yordam etu, turli haram amallarda mal sarf etu, bular barisi da şeytandan, bütünüsü dinge qarşı işleytirgan narsalar. Allah Teala ayta: "Es-şeytanu ya'idukumul faqra ve ya'murukum bil fahşa. Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla. Vallahu vasi'un galim." Sadaka birige tiyiş bulganda şeytan ko'ngilga qutqu solar. Malыңны kişiге bersen o'zing yorli bo'lursan deb. Shulay fahish haram ishlarga undi. Alloh sizga g'afu etuni ham bolag'izni yoki darajangizni orttiruvni va'da etdi. Tavba etib tuzalsangiz. Qur'on bilan amal qilishlarga Alloh kenglik bersa bilib ish qiluvchidir. Alloh Teala odam bolasına mol berar ekan, bu onun uchun faqat sinovgina. Eğer de şu malga yapışa, malının zekatını çıkarmayık, soranlanayken, şu malının koluna öğürle. Malı küpmügüne bulsa da bereketsiz bulacak, hocasına bakıp getirmeyecek. Eğer de indi eden balası Allah Teala birgen malını tiyişli orunlarga tuta, maldan tiyişli zekatın biri hem köngülünde hiç soranlık tutmay, malım kimirdi burçulmayken, ul uzun Allah Teala'nın kulu bularak soklap kala hem Allah Teala onun malını da arttıracak, onun uzun türlü derecelerge de köterecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Sadaka malını kim etmez, gafu kılışı beyendenin Allah Teala gizzetini arttırır." Allah için tüvenlikçilik kılışını Allah Teala yukarı derecelerge köterir. Zekat sözde paklav. Şeriatta yıl sayın köpmedir kölemde tülenilirge tiyişli akşa yeyse mal degen anlata. Nindigine gadil yol bilen tabılsa da malda köpmedir kölemde haram katışadır. Zekat birip kişi özünün malın şul haramdan çıkarta.
malının üzerine tiyiş bulmagan ölüşünden kutula. Zekat kişinin malına poklap kalmay, ulanın köngülün tarta. Malga bulgan mehabbetin soranlık hislerini bitire. Zekat cemiyette muhtaçlarının ihtiyaçlarını kanaatlendire. Yani boylar muhtaçlarga akşaların birip, onların köngüllerini kütereler, onların turmuş derecesi küterilüge sebep bulalar. Hem bu cemiyet tınışlıkta bula. Eğer de zekat verilmeyken, muhtaçlara akşa verilmeyken, boylar artık bayıp gite, muhtaçlar artık muhtaçlıkka düşe, baş kütereler, fitne başına şuluk boylarını tolaylar. Bu cemiyette tuturuksuzlukla getirip çıkara. Allah Teala Eden balasına ikilişten turgan boylık bire. Birisi Eden balasının üzerine tiyişirişi, aytip gitken şey, ikincisi zekat, yani muhtaçlarga tiyişirisi. Üzerine tiyişi ölüş, uz şiratında şulayık ikilişten tura. Maddi, yani kuzga kuruna turganı, hem bereketi, yani kuzga kurunmi turganı. Maddi ilişi köpmegine bulsa da bereketi bulmasa boylık kişiye bakıt getirmeyi. Zekat birip kişi, üzerinin malının bereketin soklay. Maddi boylık ona bakıt getire. Hem bugünkü cemiyette zekat jiyilmey, muhtaçlarga zekat toratılmay. Şuna göre de turmuştan bereket gitti. Göre biz mağınşı aşalmagan rizık aşıyız. Ama indik Eden balasının tili zorlanudan tuktalmay. Kim nedir süge? Devletini süge, başkasını süge. Hem indi balalar üstüne biz şulay yok. Tiyişince dürüst mine şeriatta kuşulgan terbiye birmişe üzerine oşamagan, oşatıp kiyinmegen kiyindirip ota ona balasını irkelep üstüre ul bala üseden narkoman gaylana jinayetçiga başkanısı gaylana. Çünkü şeriat bizge yükletilgen ul bizning turmuş revişini alıp baru için. Hem indi şulay bilgandagına bizning turmuş dürüst bula, hem bereketli bula, hem tınış bula. Eğer de şeriatça tugul iken turmuşta bir nevi bereket bulmay. Zekat şulay yok. Üstümüzge yükletilgen iken biz onu birge tiyiş biz muhtaçlarga. Hem indi elbette indi. Eğer de kişi imanı var iken ul uylu hizmet hakkı ala, kub akşa ala, akşası jiyla iken ul uylu özünün sırası zekat ölüşün ayırıp koya. Bu anakı tugel. Eğer de ulanı kullana iken ul özüne tiyiş bulmagan ölüşünü kullanabilip çığa. Mine şu kadıgına nerseni anlasak idi. Tegi ninin kişinin fatirin basıp yürü elbette koraklık bula. Indi mine şu muhtaçlar ilişine kürü. Ul da şulay yok koraklık bulatırgandır. Hem indi çünkü ul iliş siniki tugul zekat ilişi. Onu alırga gerek, urununa topşırga gerek. Şulay tirsek belki özümüzün köngüllerde malga bulgan ul kadar mehabbette süner. Çünkü mine korap durasın, bizim Sabitler Soyuzu'nda hayırşekten sındırma, bugünkünde bizim halk gibi malga ımtılganı yok. Bayılık jiya, nersege keregini de bilmey, jiya, banıklarda yona, bütünüsü bite. Hem indi kıymetli zor yurtlar salıp, maşinalar ola, ama zekat bilmegeç, onun bereketi bulmay. Berilip batılırga mümkün, yurtu jimirilirga mümkün, yaysa üzülüp, gıl hit kişiye de yurtu kalırga mümkün. Allah subhanahu teala kiseti beyte, zekat bilmeyenler kiseti beyte. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Kıyamet günde yığan ul altın kömürleri cehennem utunda kızdırılıp mangaylarına, kaburgalarına, orkalarına basılır. Hem onlarga eytiler, bular dünyada vakitte üzügüz için asıragan altın kömürleriniz. İndi soranlık bilen jiyip soklagan malığızның gazabın totығız. Eden balası tırışıp yığan altın kömürlerinin kıyamet günde utta kızdırılıp mangayına, kaburgalarına, orkalarına basıragan şağın hiç kirede boşuna getirmey. Kimlerdir banıkta akça jiya, kimlerdir altın nata jiya, ama koysığına bulsa da ikisine de bu ahirette bakit getiretirgan tugul. Hatta ne kadargina izgi bulsalar da iki kişi, birisi boy, birisi yorlu bulayken, yorlular boylarga qaraganda cennetke 500 günge irterek kirirler. Hem indi Mine şu boylık meselesine kilgende, ol bir koşanda kişiye bakit getirmey artık köp boylık. Dünya soğuşlarını alıp qarasak, dünya boylığın bölüşüp, imperiyalar torqala, imperiyalar soğuşa, hem indi gayleler torqala, okşa bölüşüp,
Кеше алтын әйбер кия, миңа да алтын әйбер кияргә кирәк, мин дә киясем килә дип, мөселман хатыннар ирләреннән дәгъва кылып, ахыр чиктә диннән чыгып киткән очракларда аз түгел. Ирләр дөнья куып, бу хатын миңа ни дип артык йөк дип балалары белән ташлап китә бүген көндә. Бөтенесе байлыкка бәйләнгән безнең тормышыбызның бөтен бәрәкәте, бөтен хикмәте шушы байлыкка бәйләнгән. Шуңа күрә закат мәсьәләсе инде ул әлбәттә иң мөһим мәсьәләләрнең иң мөһим мәсьәлә дип әйтсәм дә була, мәсьәләләрнең берсенә түгел мәсьәлә. Игъланнарда күрергә була, 1 сәгатьтә намаз укырга өйрәтәм дип. Намаз укырга өйрәнергә була 1 сәгатьтә әлбәттә. Закат бирү өчен өйрәнергә кирәк түгел. Закатны алырга да бирергә кирәк. Менә ошо бирә башлагачтан инде шайтан күңелгә фитнә сала инде. Ничек инде? Теге чыга торганын уйламый кеше. Мәсәлән инде ул кеше 10 капчыктан 1 капчык бәрәңге бирергә мөмкин. Күп түгел бит, бер генә капчык бирә. 100 капчыктан 10 капчык бирә башласа бәрәңге. Ул инде уйлый, үзендә кала торган 90 капчыгы турында уйламый, бирә торган 10 капчыгы турында уйлый. Һәм инде күпме генә дөньяны яратсак та, бер көнне бу дөньяны ташлап китәчәкбез барыбыз да, җавапка басачакбыз. Дөньяның ялган икәнлеген, байлыкның фитнә икәнлеген аңлаячакбыз, әмма соң булыр. Һәм инде беребезгә дә чик куелган, менә монда залда утыра торганнарын без әйтә алмыйбыз. Менә монда иң карты беренче үләдә, иң яше соңгы үлә дип әйтә алмыйбыз. Без белмибез. Безгә күрсәтелмәгән һәм инде кемгә кайчан әҗән киләчәге инде бөтенебезнең дә шанслар урысча әйткәндә бер үк. Кайчан үләсәбезне бер Аллаһ Тәгалә белә. Шуңа күрә закатларыбызны бирик. Шушы ниләрне тыйк һәм инде менә мин әйтерим, Аллаһ рәхмәт яусын, садака бирүчеләргә, шушы мәчетне тотучыларга күреп торасыз. Менә утыра торган намаз алда, менә бер генә әйтмим инде, бөтен сөйлә торган төзүшләр шушы килә торган садакалар исәбенә бара. Әмма әйтерим, арттагы зур байлар дип әйтерим, олигархлармы, ниме дәрәҗәдә әле берсен дә акча күтәреп килгәне юк әле биргә дип. Бөтенесе шул үзебезнең бирә торган кешеләр, бәлки менә шул садака бирә торган кешеләр үзләре үк мохтаҗдыр садакага. Әмма алар садакаларын бирәләр. Аллаһ Тәгалә риза булсын, кабул кылсын аларның, һәм инде динебезнең күтәрелүен насип кылсын. Һәм инде Әбу Хурайрадан риwayat кылына, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Сезнең кайсыгызның байлыгы булып та закатын бирми, җәһәннәм утында тимер пластинкалар арасында 50 мең елга сузылган көн дәврендә төрле яклап кыздырылыр. Шуннан соң гына Аллаһ Тәгалә бу кешене җәннәткә җибәргәме, җәһәннәмгәме икәнлеген хәл итәр." Ягъни закат уже кыямәт көнендә үк хәл ителә. Шушы ни белән, җәза белән. Һәм инде закатның нисабы бүгенге көндә алтын белән 170 мең сум, көмеш белән 18 мең сум. Һәм инде бирелә шәригатьтә ул киме белән бирелә, ягъни 18 мең сум. 18 мең сумга кадәр акчаң бар икән, бу синеке. 18 мең сумнан артык акчаң бар икән, аның 40тан бер өлеше синеке түгел. Сразу шундук уйлап куярга кирәк. Бу өлеше синеке түгел, 18 мең сумнан артык акчаның. Аны закат иттереп тиешле урынга бирергә, кутылырга кирәк. Калган малың бәрәкәтле булсын өчен. Һәм инде 40тан бер өлеше бирелә әйтеп кителгәнчә. Пәйгамбәр хәзер Рамазан аена кирдек. Аллаһ Тәгалә кабуллардан кылсын. Инде бәрәкәт ул акчала тагына исәпләнмәй. Мәчетебезгә килгән бәрәкәтләрнең берсе бүген көндә 2 төрек кардәшебез килде, Коръән хафизлар Төркиядән килделәр. Һәм инде һәр ничә рәттән инде таравих намазларын тулы Коръән чыгабыз, көндә берәр җүз укып, һәм инде бүген рәхим итегез таравих намазларына. Шушы бик мотор итеп килгәннәр, әзерләнеп килгәннәр Төркиядән үзләрен шуннан илләреннән калдырып килеп, 20 сәгать ураза тоттар өчен безнең белән бергә килгәннәр. Аллаһ Тәгалә алардан риза булсын. Инде барыбыз да килик. Менә ул бөтенесе дә шул бәрәкәт. Алар инде алганнар гыйлемнең бәрәкәтләрен бирергә килгәннәр монда безгә. Закатларын бирергә килгәннәр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән сорадылар: "Әй садакати афзал?" Кала: "Садакату фи Рамазана." Нинди садака өстенрәк дип, ул әйтте, Рамазан аенда бирелә торган садака дип. Хәтта мондый гади садакалар булса да инде Рамазан аенда бирсәк, ул өстенрәк башка вакытта биргән садакага караганда. Всевышний Аллаһ сказал: "Выстаивайте молитву и платите закат. И что благого вы уготовываете для самих себя, найдете то у Аллаха. Ведь Аллах видит, что вы делаете." Литературное и простое значение слова «закат» – чистота. Технические значения этого слова обозначают ежегодную сумму деньгами или частью животных и плодов и растений, предусмотренных шариатом. Но религиозные и духовные значения заката намного глубже и намного благороднее. Закат очищает состояние богатых людей и освобождает его от той части, которая ему больше не принадлежит.
Закат не только очищает состояние дающего, но очищает также его душу от эгоизма и жадности. В тот день, Всевышний Аллах сказал, в тот день они, накопленные ими сокровища, будут раскалены в огне гиенной, и им будут сказано: вот то, что вы копили для себя, вкусите же, что вы скопили. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو السميع العليم الغفور الرحيم المجيب الدعاء.